I know about the best, I'm trouble. I know about the best. So say it's on my mind, it's only a bit beside. Little Miss. I danas idemo kod moje babe. Znači, ovaj log biti baš postavljen. Kao što vidite danas, znači ja sam obukla neke trenerke, a vidite kako šljašti sunce. Znači, ovo je strašno, ja nisam ni primetila. I eto, nisam mogla pogledam vremensku prognozu, jer sam da je 18 stepeni. Kažem, ajde da obučem duksiricu. I vidi, baš je toplo. Pa dobro, ljudi. Idemo, znači, idemo malo kod moje babe. I eto, da znate kod nas na ono, nego ne mogu da držim obe. Vidite? Koju vidite uopšte? Ne vidite je. Vidite, evo je. Imam konjića, što mi je drugarica, mislim iz automata sam izvadila, pošto nije bila pijesa, bijela pijesa. Okej, pa sa konjićom mi se nosila. Vidite ovo neko cvijeće. Dajte da stanem ovde. Eno je moja baba, samo... Dobro, ljudi, znači... Ok, since uju, brate, i puče live. Ne znam. Dobro, ljudi, ništa, to je bilo sve tog vloga. I vidimo se u sledećem. Ćao.